Na kabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antonio ni ilong ki khubor bam ta kasngi ka Jubilee Secondary School Mauring Kneng kalapalong ka jingelang kerpang ban kan mau buram ya u Thomas Jones ubratit pait ba akum ukpa jengkidak alphabet khasi kani ka jingelang kablalong ha ka hall jeng ka school ka de ka benta ban ai jing itu halor ka jingno senyang jeng u Thomas Jones sha ka puli puthi jeng ka jat ban riu khasi ka jingelang kalalong ha ka jingelam u principal Reverend A.M. Lawai bala sakhi da kinong hikai ki khana school lember ki kimi ki pa ka jingkan mau kerpang yu Thomas Jones ka badai manla ka arpu artrik ujiliu namar ka hab ha ka sngi ublei la rakhi da kini ka jingelang ha ka sngi baningkong u MLA ka Mauring Kneng ba Havingstone Kharpran ulalong u kongsan batla ai jingkran halor ka jingim ka jingshakri ba ka jingeram u Thomas Jones shakari khasi u MLA ula ong lada omde ute u missionary ka jat bedri khasi ka nangsa ha ka jingdum ula pen kan mauru halor ka jing e ba u Jones ula mat ha sora bar ka jing sha kan tho ha ki sipai phareng ha ka por ba wan shari khasi uba Havingstone ula ai jing ro ru yaki khna school ki bla sha pen ko buram na ka benta ka jing shampang bar ka jing la jongki ha ka examen matring wat la kim yo rung ha ka top 20 rei ka jing pa jing ki khna ka long hadu khatsan pesen ka schooling ba ka ka jingyalang kala pennaru banadu menta bat manna uslem kan pen ko buram da ka Thomas Jones Academic Award ya kitu ki khna ki bala ban tirwa ka dan ha ka puli puthi u Reverend J.L. Warlapi Senior Executive Secretary KGP Sinat Pedeng haba ai jingkran ulapen pau ba u Thomas Jones ude unong pen kala ya ka puli puthi jong ka jat ben riu khasi ka school ka sngo sarong ban kan mau yo ni ubriu ubla penmi ya kidak khasi bat ubala ai ka jingshai ling ba ka tho katar ula ong lapen iru ki phawar bat jingrai kerpang da ka jingya sing samla Presbyterian Mauring Kneng ka ba lapen shongshit shu shu ya gani ka sngi kerpang ka jingya lang ka da ka school jing ka perkhat pat ba bat kinong penyat school ya Thomas Jones unong penmi dak khasi bat unong ra jingshai ha ka imlang sa lang jong kari khasi award tawagin ay toppers sa school ko jogi ba palat buyo kon palat ka 4% ay sil ka rin kong ismo kaman shibon kay away di student ko jogi yun natang san marks pa yo ka top 20 don kan na bagni ko por ban receive ban pedian ya ka award ko rin kong ya Thomas Jones Academic Award arja abusan kabaga managing committee kan ay ban hal ya award ke depan is Pastor J.L. Pen semua pemahaman and present the award. Kemudian Thomas Jones Academic Award arja anusan. Udah merkel aja buat renjang, boyo ketai kuway poin 3%. Dengan pulih yang certificate yang bagai yang school of grade. This certificate is proudly presented. This certificate is proudly presented to Merkel Angel Renjang in recognition of his outstanding academic performance and excellence in the secondary school living certificate examination 2025. Conducted by the Meghalaya Board of School Education. With great pride and admiration, honoring his dedication, discipline, and pursuit of knowledge, we confer upon him this award, which reflects the spirit and values of academics excellence. Presented on this day, the 20th June 2025, President and Secretary with the Headmaster of the school. Baro school dan hari kecela kecongi bertaklon bagane kecela kecongi kana ya tiu seprang kunta kesnat kadon kecingwai ke kerpang na kunta jeng school ke fer dan hari kecela kecongi mat tindia habidai batanya kecing pun kopurom nang ta jong kini di khat lainut bla dan sudah pesen yang ke exam bat kumcuru nang tajong ini Iblias keing ma yung angne limba jong Thomas Jones ula ban job yang kita bro penunjang konom job tak cingi bat lenda brio ki i ya kanono katam laro harci pule la kalong harano benta kalong ba ucap. Dei bola ucap, dei tong ba ucap dak cik. Balai bagi ki iknaskol ki sprang.
PE ya ke bak na hikai but PE ya man bener ko kor chimpule but am na ta nos chun bo but am na u bo kalang but job ke but the way of ta kalang wa upus chun dan ya ke chimpit kle but how don ke chimpit kle mila ya ko le ya ki bakra but how don ke chimpit kle kwa kan ya ko le ya ki ya man pen ha but ya ki ya kawan pengundur nar ta ha kamya but roi pa jong kari lo san reo ki but the way but unta na ban yo I hande ban ba jong uli humas chun alam am ta lo udan ya kata kacing I ba ban job but am de ta udan ya kacing le hande ek ba buntur kalam pen trai kam yakta lada ubrio ne beki in pen trai kam bilang ya ki headmaster jini ya di saudara jini ya di MLE di badan tema ki balong pun ki payah ki ban penuan tu ni long mantai penuan kelong ki hikai ni ki takut hikai jengki kamdek hikai kata ko thon kot Ndai ka hikai ki kalong ka bai hikai ndu ka donut ndu ka mesin ki khnang ba ki nomor ba ki dong ni dong ki khun hakmat ki hikai kalau ki pe ni kan ti ka ba kumnu ni ban le bang ni yo wan hakmat ba ni dong ki biu ki balong pri man priu ha ka berthai de kumju ya ki kini Nari will surely join me. Thomas Joseph could proceed. Men see what sure open e. Abigedi hula I. Rikasi but Beijing shine. Darkajing tray she come Thomas Jones. Jing shai the crowry Lucasi Lingba missionary Jing shai hari kasi Lingba abigedi Ilanamnya yishaprang Hajin sat bajing champagne yang dila jong in sarong ka akon in riendong ka jingi kai pro tam uplengi ya uplengen chakri kuskul ba iskul jubili ya jing satu nang pengi Tunong hikai jongi Kane kasini yoi Lingba kijing preshitom Lawan rana badurong Kiken nada jingminan Soba pakila yoon Hajin duwai Pasha ublay, lajisat panang day. Shaki wayru, anong chishan, burong lekan yay pernay. Agar kabatari, jong ublay jalir, buat kesir, ya jat Hajin luway nin pasya ublay, lajing skat panang day. Shaki wayru, anong chishay, burong lekan yay pernay.
Kita sejam menungkong bangun menungkong dengan bun bangun dalam jam sekmat. Nah kita berdua baik berpindah punya korban dengan kisahkan menurut keberom jadi insan Islam eksekutif. Macam ini dia challenge. Bah hari kita masih kena rijuni kalau saya sibun kita ki dostan lagi kita insya. Bani kita bengan syakar insya. Habang ini itu dompet hakini nampak dunia berbahagia dompet kasih berkait kapis berbahagia. Jadi apa bukan soal terwujud kasih ini banyak bendung kuasa bank India. Bagi seorang sibun bahwa bendung kuasa bank India pos berbahagia dompet kata dia tambah bangun sifat dia tambah jangka mesin jangka interest dalam katakan spirit of competition. Badan wairu kasih berkait pos terkam lapan kita berbahagia. Jika mau boleh usaha lapar kipun mak kasi untuk tangga kipur kalau kita kita surga berada. Waktu misal dan kasi lapar kita pus pedo untuk chief hukum chief commission komisioner di India. Buat aku IPS kasi alun lapar kita bersama. Jadi kita ini buram itu jadi berlipat hadir juga mata. Kita pilih kelas school berkresikam mata kadang kumpul Anak bakal Kristen, ini sudah show kita gayas dan IPS kasih. Kita ini kena kita guna tempat bersifat kalau kita start kampan Kristen, bahkan beragam dan kurang jangka hijau. Jadi ini sudah kita ini masalah berkreasi baru di India. Kini reheard. Betul-betul, kalau bapak tu sebab dengan kita jangka dia datang kita guna show. Ini here itu pun penting. Untuk kita ketika boleh putih mereka sejak kadang undang cukup dalam tak berbrom bagi berkat dalam pun bisa apa untuk dia terpaksa. Jadi ini kita por kebanyakan kita tiada mengkomplain race away or perish. Ini jenjang mereka yang jawab sudah. Dari jalan di kelas sama harus cukup mereka. Dengan itu dari mereka kita belum tidak sender. Kinong syarat di school, bagian Islam makiru ya kawan, pusat memhaka cabai cuki bagian apa Nepal, kemudian menurut ham, di uai nanti menurut kita orang berkautan cabai ini, kemudian menurut langdong tangkas dan train, kita pun tahu kesukian dari jadi berkata, bagaimana jeng hikai jeng lama sibuk di depan ini sibuk di kena kita start. Jadi pun kita kita nilai betul sekian bantin bakat lo kata sistem macam tak kecil kilomtin bantin kepakannya contoh cuba kata. Baca tapi hai sekarang ni Thomas Jones di kemana pembeli program untuk Thomas Jones ni apa ini lagi ni sekwat dan kuasa kan ni sekwat pun pertama tanya ke kebal dosnya jadi dia juni. Nama apa? Lalu dia mengenal pada pasal warna kuat sendiri di berempat katakan mesin bagi terpang jadi beli juni. Nasi kadang jingkau bau mulapai bandai Cipo Afrika. Dan melayu pada di sakit ni doktor bangun bandai Afrika bangun bandai bisa pakai. Dia hafal manusia di India, Cipo dikasih. Kemudian kita sini si don ini berpasal berwan Cipo pakai Cipo dikasih juga. Tinggal menunggu madur pada kawan di Baipat, mana tu di Baipat desi nyapan kulit kita bangla. Lagi setiap itu dia 60s, non pada cincin bersekai. Hari ini bagi sokar sam kekuat pan-pan ini kita semis. Kita tahu semi, jadi banyak macam jalan jauh. Dan kita tahu bagi sokar sam, namun terkebor, pan-pan semis ini kasih ke sekolah di college. Kita kenapa nak kan? Perlu dalam manusia yang kini banyak kisah umur kita. But the one we pay for this thing have a Kerala, and we can pay it in London. The new first job, but one of us around, then stop a Jordan, who could keep an eye. But now, no sharp, have a Saswara, have a great motivation, you don't have to do.
But usau the rain, but saya beri cakap kita beri kita dirudung dan diriu kita beri dan kem mudah kita skip kita kok kita buat beri apa. Bahkan tu usia berarti kita ini kemudian ini apa tapi kita ramai habis jadi kita Krishna tapi kita but jadi cerba ini kita hati kasih yo kasih kening seorang mo dan jadi kening kita yo ini kita berpulang hati seorang but lalu kita tentang jadi jadi dia macam ini kita siapa kita jadi banyak